kublai ya pi baru perlok sai sisien ya kani kapor aku mesti pi bang ada iba ban stok harpor ubreu bomi i esyo mat u kilado te ngasong sa ani alak kor mauri lum he shlong ya kani kapor nga shem ya kala kanti ban kublai ya ki wei na kinang le bah jong kayen kasam ka jonga titip hi barok Reling ba ka jong wan jong ni ka pandemic ni ka klam coronavirus ka khandai aja khandai kala sibon jing ya baro he om tayanga te khamtam yanga ubri ubomi i ubron kam tang ka jinga kersan lam ye we ba ki perlok ka imlang salang ka no kalong sa ka jing kordet haba kala ja ka ne ka jing pensitom leng ba unu khyang bang nyimla so banjai banjeng nyimla so ban le ke bang ire ban le te henry kalau masih syak ke basusi dan ke basudu pensim habanya nanti hantam ku mga bod don kalat kendek kesot ban kentiu lem ya kayeng kesem ke imlang salam henry kabor mamaya na lendet kam jo alat hiangi baro bangin jenjar hadu kata-kata bangkan kani ka jenjar kan yuroit lane kan leron boring hadu banda nyimla le esyu namar kata ngaya kendu sibut kinong le bah haga jingim ke jonga hadu kane klip marro kane kata kane ka santerek o lailar azar puai ngasem ya te kane kapor ngasem kane kala kalti para kublai ya ka wei naki ba pathai kubor ba kata kala pathai kubor kane ka kot kubor pareng bagi kot ka the north east today ka bala sakri borba bha ha ka imlang salang jungi tingba ka jing tres tom jogane ka kanhon tegane ka kanhon kala ai met sim yang om hatang hakaliang ka finance mo hakaliang ka pisa re ki gun ken kom emotionally ka baris pang jimot perkhat pang ka jing yo jing bor ka jing khat jeng jo moral support, emotional support, financial support jo. What do we do? Ki as ki ai kata inspiration, kata jika ai mesti hadu kata-kata. Kata ngala banjeng hadu kan ni. Mas sedang mangaya kan ni kalat jing kalat kamai ba thamai daga bangalik lok speed fast ke selong. Kapelong yang but yo kan ai mesti na kan ni channel yang dekat TNT the North East Today. Kawan man ai mesti daga balik coverage repair but kalau kenari lagi bersebut joka ban ai kata kala ti daga balik kau finance ban kita kata livelihood jonga kamai kaji te ngadap ram sibun ya kajing le bah jongka henry ngalatip ngam namla ban le ngamla ban siu keliang ro kajing jongki ya jongki dikit khot kan kan hon tenre ka IT be hoble ubala balang ude unong le bah jongi unong kersani baro bom kenya no bangan kamon ju ban siu keliang pa kajing la kajongki kajing kersan kajongki kajing am siu kajongki ya kajing biang kajing bet kajing kesan donga ubleu nang kerku yaki wat ubleu nang kersan re kajing le bha kajengki bang duai ba ubleu na ai ki kala kasi banang la su ban sakri tingba kan ka newspaper ka ba kila jula sakri na kapol paling ba kajing tres tom dong kan ka kanhon inang yo su kajing shai kan ka thai north east ung bara ko we ka thai lam mi ngi ka India bara ko we khuble sibo de tik porla